Atong i-connect ang noun ni Liza Soberano sa imong kinabuhi. Kinsa si Liza Soberano sa imong kinabuhi ug nganong involved siya nimo. Atong tan-awon. So magsugod ta, of course, sa iyang noun. Di ba? Sa parehong noun. So padakon ha, impact. Di ba si Kuan? Si Liza, sa tan-awon niyo lang, di ba? Murag pwede siya babae, pwede siya lalaki, di ba? So universal lang iyang beauty. Murag ikaw. O pasig ikaw ang sunod ng Miss Universe or Mr. Universe or sa padiha. Sige, ito tanawon how's the connection sa iyang now, sa imong life. So magsugod ka sa, of course, sa mata. So, usay istorya sa iyang mata o sa imong mata. Wala, pareho ba mo nakita o pareho ba mo o kanang kuan? Pareho ba mo vision? Vision dyan. So, itong pangutanan ng cards. Ang mata ni Liza o ikaw. Shaggy, po. Shaggy, po. Agad, sa kaha. Hala, pak. Tora. Hala, High Priestess. Duha. 2, High Priestess. Lovers. And the star. 17 stars. Hala. So, meaning, imong mata karon is in love. Duha man ba? Two eyes. Your eyes. You're seeing stars. So you're in love. Valentine's Day. You're in love. But your love is what? May cross. Crossing? So you're in a crossroad. Naka sa crossroad. Wala nga naman. Tatanaan ha? Sa mata ni Kuan, sa mata ni Liza nakikita. Ano ni crossroads? So road. Crossroads, so from kilay to the nose. So ang kilay o ang nose may cross. Ug ang pani o cross. So diri, third eye. So third eye. Wala na kay third eye siguro. Takarang eye. Takarang istorya. Buot lagi. Sige. So, unsa nga crossroad? So, gamit ato ang third eye ni Liza, ha? Pull again. Siya pull. Shagiri. Okay. So, crossroad. Hala. Wheel of Fortune. Then, kay Tower. Then, Temperance. Cups. 2 cups. Hala. So, ang crossroad ay posibleng kuan na, ha? Tarong. Wheel of Fortune. So, you want to play along with life, but you want to fall in love, you have to decide on some things, but you are patient, you are, kanang nagtimpiran ka, temperance dyan, nagpaabot ka, 2 cups sa imong, so you're in love, but you are deciding kung mag-go or not, or di ba, you're in doubts about the feelings, diba? Or naka-decision, ang 2 cups of kuan. Nagkuan na siya, nakimo na siya. Ang cups na turn into orange. So, you're on fire. I mean, labad na imong ulo, imong mata marag kuan na. You don't know what to do. Nakikuan. Total eclipse of the heart. The Tower. 16, 7. Hala, you're lucky. You're lucky when it comes to money. Here, Wheel of Fortune. But now, you are thinking kung lucky ba ko sa love or sa relationships or because it's either you have fears or you've been broken before. Di pa si Liza, Tak, yung third niya, tak. Ilin ko na now, char. Para niya, hindi bitaw. Kumpara naman, diba? Mas gwapa pa ang Liza, char. Diba, mas gwapa pa ka. Mas gwapa pa juga. So, muna yung niya, sa imong crossroads, sa yung baton. Kumutana si Liza, ha? Nisa sa yung baton. So, kumutana ka, so, gamiton kumutana ka, so siya may imong so, ang tubag niya sa iyang mouth, kalaon. So, imagine ang iyang mouth, yung tubag niyo. Diba? Diretsoan juga ay sa mata, tuwa ka mata niya, ilong, sa mouth, diretso. Iba siya. Iba si Liza. Sige. Shaggy, po. Ano sa iyang tubag? Ano sa iyong buhaton? Tubag niya? Hala.
the world, Hierophant of Wheel of Fortune. Tubag niya is one. One kuno. No, it's your decision. You have to go on, listen to your world. That means, magpaminaw ka sa imong palibot. Oo, kang zero po dari. You're like, oh, it's your will. That means, your will. It's your will. I mean, imong kabubuton. Naanimo mo siya. Naanimo ang kuan. Naanimo ko ma-negative ba ka? Or ma-zero. That means positive or negative ang zero. That means, it's either ma-empty ka, it's death ka, di ba? It's like na ikaw ang 8. So, ang imong decision is based on your own world and the wheel of fortune, like how you play it. So, yun siya nga. If you feel like you're losing, give up. If you feel like you're winning, go for it. Char. That's Liza, eh. That's siyang tubag. Kang imo ko nung kuan, imo ko nung kontra is, wait, ano mang, mutanta niya balik ha? Usa nga kuan, usa nga, gari magkakuan magkun pang Miss Universe ang iyang kuan, iyang tubag. Mutana ta kung kuan, usa imong tubag sa kanang specific na problema niya, usa iyang buhaton, specific nga problema nga iyang ginahon na usa iyang buhaton. Ha? Imagine na si Liza ni tubag nimo. Usa akong buhaton. Tubag si Liza ay. Shagri po. Ala? Tubag niya, let's go to the right. So, ikaw daw ni, the emperor, ikaw kuno ang kanang leader, ikaw kuno ang the leader of your own self, diba, heart, own self, money. But you're so lucky in money. You have a lot of zeros, diba? Or, diba? Kuan, blooming ang imong financial state. In fairness, blooming imong financial state. Hindi po blooming, but okay. Hindi po so down, so low. Hindi po so high, so highest. I mean, nasa kuan, diba? Equal. Rakal kuan, marakal ka ng kalma kuno, but yeah, yun siya nga. You have to decide sa imong self. Say problema di ay nimo. Wala kang turns. Sharp man ni. Yung problema is very sharp. But kuan lang ka, kanang peaceful lang ka mo handle. That's why. Ano siya? Okay. You're losing sleep daw mo si Liza. You're losing sleep thinking of your love decision. You're losing grip na kuno sa imong kuan, sa imong mental state. You're losing it because night time. Kung kay kuan, si kunuhon na, usa pa. So, should you let go or not? Mo rin pungutan na. Should I let go or not? Tapos Liza, mutan na mi. Mo let go ba kuno siya or dili? Diba? Ang linaw, ang tubag ni mo ay, ready na ka sa yung tubag? Tubok now na ha? Yes or no? Yes ba kuno or no? Let go or dili? Hala. Shagiri. Pa. Ang judgment. 10, 20. Duha ang judgment. Ano siya? V. Ang sino? Babe or sa ba? V. Lovers. Tawag yan nimo is V. Meaning, love, dear, heart. Sa padiha. Sweet. Whatever. Kanang, ang imong decision, imong judgment. It depends on you. Kay gray pa daw ang imong mind. Because you're losing a lot of sleep. So you have to decide when it's clear na kuno. Because you can't grow if your mind is not clear. So you can't decide whether to love or to not, but death. So first doubt is you have to clear your mind to make a judgment, white judgment, clear judgment. And then this is you, diba? 2.0 version. After kuno ani nga decision, it will grow. It will make you grow. So whether a decision is no, it will make you grow. Yes, it will make you grow. There's no harm daw. But, you have to clear your mind. Ano man. It will make you grow, pero may something. Ito na to. Liza nga namang kuan. Dapat, yes, kay mo grow ka. No, kay mo grow ka. Marabang na ay kuan. Marabang na ay something na murag really right. So, mutanong sa imong brain, sa imong kuan. Sa pa? Imong buhok. Mutanong sa imong buhok, ha? Hair. Para ka na kagbuhok. Sige, talaan, ha? Masay, ba't sabot ni mo? Mag-grow ang buhok. Mag-grow dyan ang buhok ito. Shagri siya po. May klaro ang kuan. Yes or no, para mag-grow. Sige.
So, the hangman, hermit, or the world. Okay. Ang tubag niya, kay 7. Kuan, kanang, kuan siya, kanang, mahilak daw ka. Both, naka strawberry, aslom. Kaning lemon. Aslom daw. Aslom mga tamis. Buntis ka? Aslom tamis, buntis ka? The hermit. So there's light and kuan, old age. Nani siya sa gawas. Meaning, tigol lang. Na 2 birds. So, pasabot niya ani. So, yung hair nga. Can be nga kuan. Ma-enlighten daw ka, you will be set free. Hala. Yung ma-enlighten ka, you will be set free to the world. So, ang imong gray daw, your gray moments will turn into white. Diba, this is nice. So, that means, whatever decision, expect ng job na ay kuan, kanang sweet and sour. Sweet and sour. Why bitter in fairness? Sweet and sour lang daw. So, meaning, get ready daw kay kuan na ka. Ano siya, kay nakuno nimo ang gahom. Ang gahom. So, yung now. Diba? So, ang kuna. Ang message ni kuan. Muna itubag ni Liza sa imong life. Muna yung connection. Ang connection niya sa imong life, sa man. Pagpot sa istorya ay. Sige, last na to ha, mga to. Sige, bye.